Manipur Numidigi Kongsata Ladiba BJP National Spokesperson SAMBIT PATRA ngase Kangpopi District Satuna CoTU Singi CSO Oriba Kuki Singi CSO Oriba CoTU gi MEEHUT singa unaduna wari sanakrai loidana CoTU na demand nipan yauba memorandum ama pishin krai ngase Kangpopi District yaubuda CoTU gi MEEHUT singa taram okhemadi wari sanake hari tungda CoTU gi MEEHUT singa memorandum adu pishin kibane CoTU na pishin kiba memorandum adu da Kukizo Furupta Akanaba Security Tampina Batakshin K Kukizo Singe Matik Saba Central Armed Police Force Tambu Ledana Arambai Tengol Gumba Sing Kulai Tadoganba Kukizo na Kundari Bampam Sing the Administrative K Tabak Thorum Yogde Hingsa Asida Kukizo Sing Tazaba Mankrai Furup Ase Ngaksanava Separate Administration Tangai Fadana Tankivane Tribal Gilam the Ladiva Resourcing Ase Lengana Mitarali Basidagi Nangtoknaba Tribal Area Protection PBU Kukizo Furup Ase Santi gi Asumba Wildgi Ameri Constitutional gi Oiba Kongfam Lengdana Lady Adobo Tazaba Banki Badagi Separate Administration PO Haina Horokivane Armory Dagi Lakiva Arambai Tangolomade Kulai Pibasing the Seasonary Bakutsu Kulai Lissing Taruk Henba Asi Yauna Marusing Condition Yaudana Surrender to Hongadabane Bakoina Kulai Tadolaba Matamda Kukizogi Irang Lepkani Manipur Pumbuda Armed Forces Special Powers Act of Asfa Thamgadabane Home Ministry ne Santi Wari Sanariba Asida Kukizo Council Madi Maitega Tuan Sanagadabane Cherak Asida National Highway Singer Free Movement of Yakiroi High River Singer Si Maitegi CSO Sing Yargade Irang Leptuna Santi Wari Sagar Hena Memorandum Aduda Palli Singilamda Education Amadi Atai Sakot Torang Sing Tintana Laribasi Pagatangadabane Kokomi Gumba Organization Wahi Ati Bahari Basi Logi Betabak Lokatfa, Irang Ashida Kuki Zogi Mui, Saniga Kuntaret, Sirs Sahung Humpu Henba, Yum Lissing Taret Henbage, Amangata Ton Gibasingi Mui Lissing Nipuni Toirom Henna, Lanzani Basing Sigi, Logi Betabak Lokat Piohina, Fongtok Yauri.